ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka seng samla Catholic Maukan Row Parish kum Shibenta ban kringi ki patba jaka jungok kai perthai hakathan Maukan Row kan pelong dak sok plang festival basisngi badru ban pin inam yaki bam tenrai bakadong kathan ka penmi habaya kran bigila pathai kubor unong ai boj jong ka seng samla Parish uba Carmel Lingdo ulapen pa bakatai ka festival ni ka tamasa sok plang kan dei hakasien baningkong nakaliang uba penbiang lang ksiar Padai Presiden Kaseng Samla Jangka Parish. Habaya keren bikila pathai kubor ulapen pau. Baya ketika tamasa on pelong haka arpuai terik mentau risau arajar pulai. Bat kajaka ben pelong ya ketika tamasa kan dai ha Holy Cross School Maukan Row. Kajing tumun pelong ya ketika tamasa kalong ru kum Shibenta ban kentiu ginong rap sok plang. Jong kathan kum ha kisnong mauleng pingwaj nalor kiwepan. Kecil-kecil ba Kaseng Samla Parish Maukan Row kan sebelum ya masa bang soplang nasi kendai ke history benkong hak ketelah ini bahkan dan ini kita masa bang soplang wikat aktif dengan ahli media best beta festival itu kumbang nilong hak kum ka tradisional dunia kasih itu smart banyak bang itu soplang ban unik ne pila punya bang yo pihak dari kum hakim di mana lontan balas sedang ni soplang Bagi soplang hadu mentang ni iba laju tung laju rap dakin orang hal kita Maukan Row mahbok mauleng pingwan terdu khar bahkan ni kendai kasian ke benengkong nak kebenta cungi kembang ngimpat cuyo snow hi menu baklak cudan ka soplang festival tinggi snow ba kala de kebenta ke cungi bangin simya kesin cam ban promote yo ni soplang badai ucing bam terai ubangi na kanika dong dak kathan ke cungi kamtang hai kita ki caka cungi ka Maukan Row iria hi borok kawe kami bah ni soplang te bat ki babuan hi nakeleng ka cela ki syayaro ki latip ya ka cing bang chung soplang bomi nak te ka caka ka cungi nama kata ni semua ka cing penong cungi kini ka festival kan sa kentiu syuk ha ki bidai bat kamarkat cungi festival bat le siru nila ban kring ya kecimut jangka sarkar hak biadai ban promote lane ban wat kilat nanti kumno ban nang kentiu syuk ya uni usoplang kumcu ru ikinong rat soplang te hak biadai kini festival ngatrai ki inong rat kinsawan bat kini ki brio na ki department nang ta kini ki riu sempang ki riu puli kinsawan nang bat hadian chokne ngatrai ki bubuan ki ikin sami akan ki festival ki jing ki benefits lana ki jing mentoy ki bubuan ki ba ngilak ban yo yusuk lang ki bede bat kini ki jing ko jing kia kumang itit ki no rap chungi ki thu ba ki ni ba kham ba ki ong ba usok lang udon nya kata ka bor ka ba long dawai bala ban penmi sibun kan ka umbun nak banta ki long kemi nang ta ki we pan ki om rupa ngila masuk sumar ya kini ki kenyang lani ki we ha pok lani bam yo sok lang ringkat ba snap chu bat sibun ki we de ki ba ngila banyo sing mentoy na sok lang lada kadai ha ka banta chu kamariang ban spoi kendo bat ki we te ngini don lang perlok chungi banya samlang si kentian akan tian ha ki bede na festival sok lang atas masa sok lang ka berlong ha ka te kesini sok lang uba ki biru ki thong thema Maukan Row de soplang bom adawai bat uba ki la na do ki spasna mensual si spasna postna mensual ba kadong ka thai nong hapuk Maukan Row ti bun ki nong ki jepua ba kuno ka sarkar bahkan war ki lat ki penting mu soplang we nu soplang ude begitu bom adawai ba se uba penyok nong iki ba ksan ki sen ki bun ki pa ba ki thai Maukan Row kim la siu balik school mengadang ba duna ki jinyo de dai hanya kom ba kajing wan ni pau jong Samla Parish Maukan Row ban pelong yang di kata masa hang ba kini ki lalai ban kendo ya Dr. Vijay Kumar lalai kendo ya ba Paul Lingdo beliau menteri jong kantonat kam jong kai pertai mata kili kendo ya kalian age ba hakini ka festival
Kandai lupa kai on baik tengka baik dekat tourism department. But on nyatari lambu bat kami kalian age, but ke arts and culture hak jinglam di Pak Frederick Kartungor di IAS beri komisioner sekretari dalam arts and culture. Lagi yang lain mungkin dia hak di Pak kami nak kalian director jangka tourism department buat seru dingdok lu apa milik dingdok ya gini ilah kemen kalau bapa si bondo nak kalian ke agriculture kuat bensim ya kan kenti yo soplang kun woi marga wa dongkam dan bantiu pun seluruh di pai-pai jang lagi bagi pai-pai buat nak dong katanya kipiang supa kimdi ban penjobo ndai kiki baru bikin pelong hak ni kenti hak jerong lolong tenrai sedang kir dan sap dan kajing ai awat tu ya wei na prenki rangba na ko like rong bang yo baru mesti awat ketika thanju kadang dei kathan kami nak thanju ba sadian ba sila dan berkat ba kacingwan chukni ka festival kan sawan ra ya awareness lani kan open ya ka jumut berkat chukni ba ya ka aka ba shabat kan ba kinam sakut sa ante handai kin kamong open kriya ka bebele kam emang sawan kacing ini chuki ya ke emang kasalan ka ba khamya te kunju kumba iwang ba ngiron sipun ki lokal talent sudah sunong kanang kawin na kita kapamig na katay mo bro te kum ni krikai u kraiki udi we na kiching ba mami na katay naman te katay kidon kisnong kiba khlain ba ban permi yo krai te kidon kini ki kad ba ki la proses ya ki chips nang ta kidon ki slasha na po thay mo ngot ki dan kita ki green tea nang ta white tea ru te kibuan bahagi cimbang kibang la banyo anak te kathai te kini bar khoi min sa display ha te ki store ki bangin sa pengkre nalor kataru ngidan ni kini ki kicing sna kicing option kicing kan kiba ki bai ba chong kate kathan ki sna ki sat ban kam sa di te kita min sawan ra lang ban pen ilang ha kani ka festival lebih tersisih. kan dai betang ka sisi hak arti terlibat nadu shpo beci haru undiu beci janwe na thrai ke bire kata tena kaleng chunga hi nga shui be ba kin ora kila era haman la kishnong ni kira tambangin padan ya kata survey ke bangin logic te baru kanu ke chini tambah man hakini kisngi ru nginang shui le chungo she kishnong te kila ya sai be kutu hi kila ya penkre ki omba kinong rat soplang ha ka sisngi to na ko kishnong kila ya permit be da ki pu kilo hi te man kasngi kia sai sok lang kumba katsan aru kilo ban pa siyo muti te kata kila ya lum lang ni kinong rap long lagi aring laying kinong rap kila ya sai lang man penyayo kita kima tan man kata na semua ngate ngapala ban ai long ya kata ka jing bun chung sok lang te kalong ba kibubun hi kisong kila sok lang Sok lang kadon arjat. Kami semut bagi tu kesok lang kesau le bom sanpa handri kedai itu kejat sok lang kedai kesok lang sau kesok lang le di kesok lang le ke kampung kedon penjaga kesok lang sau di punta belum ba kesok lang kedon arbunta kedon arjai atau ba kesok lang kedon beli besar kesau di ke kam syrai berkabale kam jual senang tu miru kedon ni gitu kan ni kibat miru kesok lang dia kini ro kipan pau tahi bau ni soplang de betang cisim cisnem yo ni soplang kila arwi ban thung ma bat kiru hadan lane bat upan de kemut manusnem kila ban thung ha kejo jaga bat ada kipu ke jaga lade kipu jaga kila ban la chui ndre lada kitu ha juru kam don jikta de nakren janga nasor ba ha bede ni soplang kali tangkap tahi bat harum yunai kadang dia tangkap cisdam jaga jini juni soplang andre hau nai kadwe hau nai ar kila kami sheshu andre ni pelong kenang ya kening festival hau ni unai bishpon ma ba uni unai tang sedang mi kong kening soplang tina kening kajong hati ngada tangkap tahi manong habe di kening soplang festival bat kumjura kening si kumba kipalo jangan kita ikut ba jumlah juki yang kini ka soplang festival kam dari thane tempat ka soplang ndre gajing tu i jongi kalong ba ban
wanra ya tourism rumah bangi pemi kini tourism kemar kumbangi iha makan ro jongi cibun ki jaga ki bapa ma kumbangi iha ki nom jrang ki sindung kibun ki jaga ndrei ni iba tang kya e ki bru ki bai i ya kata ki itanat jonga makan ro jongi ndrei da ki pelong jongi ki festival ngin peni ro ma ngin peni ki ya kata tourism bar kunjuru ya kini ki jumba tanra ki ba kamakan ro ki kala pan peni ma kumbagi para sama jongi ila grand Jepang tu ki krai ba Jepang chips ba ki pun ki ba kini ki norep nak than ka dong jongi kila ban puni